Добро вечер, омладино, Ромален се веде, со njena kada je prisutna u ime organizatora Iranke Kristijana i Staniše u svoje lično ime kao predsednika Roma Surdulice čestitamo vam na Surdulicu. Organizatori su za ovo zabavu i druženje obezbedili različitu lutriju i sponzore. Evo sad ćemo da vam pročitamo koji su sponzori. Pod broj 1 Ada Shop Surdulica, pod 2 Ruki Bebe, pod 3 Plastika Robe, pod 4 Trgovina MG, pod 5 Pekara Sojka, 6 Tehnički pregled Vuk i Lea, 7 STR Boka i 8 frizerski salon Spartak. Prijatno večer, omladino. To je to. Учествувен ке тя лутрија и некој победников колку он измучи ме. Пријатно.